naende na tieta bikaba ya mundu ko matobe ntumanga nikosia tuma na ivasa akwara report kana mbuisi yake zia kwa bakuye mbui that in fact ona tita bikete as yoganize wane wa report isu bikeze niwe ya brother matobe ni echoja etuchoja na ngoloka kwekera nochoja itu ya onange onaba shakwen no chindike bese tendu onaba shakwen nika katsiyondo bondo ai kwata male nenge male nge za mbao disi kwa nenge neto kwata male zo na nondo no bula ne malangira nene mutabize na mwendo kele kali ano manoma la uya asi malangia make ndo batona hasioka ingi ndema tu hasioka ingi ola brother akuna ingi simo alo kata amba je cha kwando manda nenge ndo chichondo chika kanda maichu konde chendo kete tendo ende maketa ko kata ya ende amba cha mango mando no motilange longite na mandi ya mali nyendide na ingi no chiekoka ona kone ne mamba mali ya mamilioni ola brother nundu ndema tu asioka ko niyo ingi kata amwe na nundu na chongo kononi echinele kwe na pe mutumio ngathe ya mbia ndulu enzeo ndo chicho dibuke tolo no tole kela kelio chonde cha mindo changu ko weke ndulu monza no ingo ni alipoti onda bia tina chaze mwe ukwetu yonziani no tuende tewe tine so bikailobi sinema ni ende itawolusani ni wena ti so tu kanito ukakumbele ilobi ba report ningi ndai siako ni wetine wesa ayi muna wese kana ningi na ke kaundo na ti no okay ti tu katu ukakumbele ilobi ningi wasi ngona ngana bandu kona tebe mchezo wenda ko le speaker nguluka kana obole Matopeni kana obole museki yo ngalo sia those zuma nate tu ka tu kanito ukakumbele tu bige tutambito bika ilobi kele tu ika bona simukata Alo? Le katani okolja wati ndata. Neza ndadi. Le kokoshi wacheke yani wa kekela kele ndolo mwanza na njia chewe tumba ngete. Ndati. Na bwana siambe sia kwe kata nisia kwe wona ya ile kanja. Ndati eke teketimba ilanga alisele bika busia ikuwa mirazi toite nako iendete airport usu eta wa brother Matopeni mateso ala wa magwati etende na umbanga mali sio akabulika laka 99 kana stop tola to aitwa atende na naku eneza kana ka stop ujumba uti kuna ke utumete kwamba ko ngombe eti uye ngombe bia ngili 25 years nzo ikenda kafara yumwe kana tu kwa stop na stop ni tested stop na kila kintu chote ko uyu iditi kiteka kito uditi sioke juti ke bangende utu kuita mbese ila te udhiu tia ze kana no kwa neza no side mazendere zute ukete tenukete tukote tungiripoti ningi ndia kwa baba mastari katika sinema pe mundu kuto muzuko akaome ndio umetembeza hapo ndio wa Matopeni ndio umetembeza ano ndio umetembeza hapo vikita vito ndio umetembeza hapo pressure kwanza website ndio siendeke au Mombasa katranza mina akombo wambabu wako met etele mina ile ndio sisi amuye imba nakana uweke ndasi okali kebengi ngatu nengembeza wise ile yu tisio kati itu kaiti amoka chuma juke laki kembagi ate tulati stop bayu mungi tulati nengembeza ite milioni na muna tatenza ngombe na kafara ya ngombe ndumbe kwanza ngombe tu atenza na kafara ya ngombe yitu ngitu nini kasamukuka tuika nuru kana because nika because no mpaka katenzi wa ngombe na ndaka mezetu lakini nyumu isa mai ngombe ni mwana oti yako ni bani ko kuile lenge kundu nini mwana oku kuzia ndo maketa abala mata bandite kuzia ndo maketa abala mata bandite yani meketa abala mata bandite neza ndu ngombe tu denzie haya na yupititio ketu unaona mutumia vitu bani wamba wako atazara ni wabule ni malangike actually kati ya hade kuningi ko bule ni malangi asio kabule ne malangi ele kaniti ya no masio ka asio ngombe ine oilo sia mbui sia ne mbui sia kwa asio ka sia nguku sia kiwe mindolo sia asio ka sia chaketimba ilanga alisia mera ndo suni azara na mbado nditike so benwa chuni kionjo tulombe no kaindo kaini
My brother nituko katubike tubike ilo vitamino bike ilo bini kuna simu tukuni eti make sure nesa kana minister wa transport vikita vitone watu wene saka tambesa ni tathi mali mbesa ila sia kuno miti nisi ambisio to kuma nisa mtu athi itwaza kina twaza kina na kina ukweli keke nukibanga nesa twaza budget twaza kina wakwata kila mundu wa demu suka ko me ukabati kwa mani transabiwe ti unenge report ni kana na gwise ile ani wa manamba sia kuina ina anangera asa umeili otwa za kina tweka. Vibration tena kama witi na gayu transamini kana timunenge brief ya unu kuibwana mu tasisia na tabsise njo tati marati ni jawaza tete ya iseti na itaungembeza ta mbothi nza ngombe ya ndo angili 25 ko uyu nengi maundu tisawa hada kila kingete tote watidi angili maana ile ya miongo 5 asuni mambo thitambo nenga ne yundi postike natinewe mwana wa musiusuyu wita wa Paulo yake ndatoke nake tondubuseni mukunda tona kwenda tona maisha ama ilovi wa sinema inaendelea sinema leta wa ulusani tanenga jinu wanaende tanenga mundu kila mundu report yako sasa hivi pesa zikaenda kwa tasina apotea tu amino you pressure watu kani kwa sandeke you tu no man wake no airport ino sandeke ni choke Mombasa usuna mtu airport nina ngo kana ke brother ambia ni wisini tulokoya kwa kambia jeshi kana ambo sio kakindole niende to dhambia mabuti usio kwa wote muzuko wako mena kiasi yuna kwa kani choke bawe ndo bizini asio kwa bizini kila mundu ningi na hata mina kila mundu wa brief wai yune mbeza to gwinda to yera nike ndazi twekata tu iwatha ndatu na twidini na nguluka tu emeana tulati mali yutu ende tolati mali ninge na tumi ko tu itwele na nguluka temeana titu tilati chao tilati mali ninge na yutu kwa mali temetwa ye musungu witu tika munenge na batu ikata bobi cha miyo ikamba ikala nomba kwa ninge na tambo iko na musungu witu na meni jaonge wita wasami nike na musungu ende yutu mwe mali zipo ninge na musungu ta mwe mali tibikize batu ikabe ambakuma milioni maana 3 heko ndi wene mandunia umandi wa sinema inaendelea patu yakaji musungu yutamona yutambo thitimone timwe mali timioni yeni kadatu nenge ngili maana meana milioni maana actually tingili maana milioni maana 3 maana 300 million isuta mbo tuye kajuke kai wewe ati isike mazavu yute na brother nguluka na kwa tia 3 yu uko bazi ko tijengile lakini yu kai wewe ati kama mazavu na ola nda kama mazavu ye brother oise ama kaine motabia mwese mwetumana na ndiye ndai pese nye maondone bo akato na twaliko bo wa mbesa ndiye ndani mbane serious ni obako na mondo kesasi motochunga oboleke yo meange no ndo umetimbesa ni tetano mo mailio no mbako za mawe no mbathukumite na ituteko yubona mwathiko za malatia malesu wa bamba tongoloke tukezie ngona malatia malesu tukoka tuyiba nomba kwa noma na tuiti tamba itone musungu twatatu ekanange wako tayine wange ekanange wa yandu ange mateba atikambo titatu kume kotwe nano kuigwe ngalamela namba uthi mboisia kwa tandatu na nguku ni chungu weketimba cheke tetangale amira sinema inaendelea we there you tokeko yut message no mona ina ngalama nyenga bakosa milioni ya na imwe miongo 5 nenge na ndimo je ibise ko mwana maita ya chumenge inyina niwe na no mamwane milioni ya na imwe na miongo 5 dia chakali une kasio ne ngoloka nenge na jusi isi sa mapa junga ila to sia to na sia ngale isi no mo ngale we se dia jumwe na metoka da glasi ka to ka mindo ka ngolika hai na hivi juko iko kwanzia zitu atani sena mundu weta wa Matopeni kila mundu akwata nzia to masia vibration tete you are that tu nikenda jutuka tu lati stop nikenda tukatuate tu itukone tete brother tikone chao tikone mundu wa chao muthoi na piye wa kesami nikenda ni musungu hapo tunenga milioni sima na 3 tambe kwana tia 3 haende yutamina kwa tia 3 watu wete miyo ende yuti ikunia vikita vito tikunie vibration na ticho katiko ni musuko akaume na tiko ni ngulu ulongino vibration musuko akaume na na vikita
nikenda ni yuti koma ni yendi ithio ndendi yuko amusongo yu nikenda yutu newe myao tunewe ile bilioni 3 kiwanza. Yes, na bumu thamana wa mundu sibu tamba kwike ngithilo sinema ni ito ende kuma wile kwatie wate ni na sinema juu kasioka kwende ngita bino la tene na nguluka miyo zo kai pasio kie na boy pe kwata nundu be undungi be sio kie be kwata be kwa starring yes sinema